Asdem, mari tiang. Ya rese letak ke mambu. Tat, Engki kamat. dem mah tat. Intara ada musola kamat. Meka kan toh lu tat. Ki rese. Mi kata ka pengi surya tat. Engki kamat. Ken tero rasa tat. Kari situ kamat. Apa tak napa tat. Empan meleta bener ka beureun. Surya mun sate. Mangken tat munaden tau lereng nyareng tat. Beh. Mun tak nyareng nyaman beni aden kamat. Si kocak aden ni kekan ngulo. Mun ngulo alawan tak kira keding. Abang ki hulon ning tat keng dari pemerintah nih katat. Tau le aden yang kui corongan tak kok ganggu ke lain cepon. Oh, kimpon. Berarti hula ni ka tau le aden kamek ki. Abang ki tat. Tat. Koren cecer nih. Ampun lah potong ben rekoran sekali kamat. Kalau keng ampung rokok sadar. Lawah keng kena mental. Dapat dina kena whisky munda ustad. Mangken tat munaden tau lereng nyareng tat. Beh. Mun tak nyareng nyaman beni aden kamat. Si kocak aden ni kekan ngulo. Mun ngulo alawan tak kira keding. Abang ki hulon ning tat keng dari pemerintah nih katat. Tau le aden yang kui corongan tak kok ganggu ke lain cepon. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ustad, Engki kiai. me abit tak kedingat dan pula keng sake. Cepon ni larang sareng Pak Menteri kiai. Bepunten benih keng larang, keng alaunan. Tak kok bedereng kayak kiki. Pun lah ada nih kasah. Kiai. Apa harap ada nanti tibi bulan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
أشهد أن لا إله إلا الله. Juk siapa aden bahcet nyari nganya? أشهد أن Atau bi pemerintah teh bagi aden kacorongan. Lepas mah pelempengan. Orang tidung nyaman ro pe pengecit. Kapan ngecit daerah pasti ya colok bau saro kok. Deh kapan deh pak kebab rokok reng kok pas tandi saya kabeli. Tahu tidung boy. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. La ilaha Taring kena bentikir apa deh? Dari usahain, dari teknik toro. Dul, Berawat, tak tedung siang yo. tedung kok mat kan ngecet ke burung di munyen corongan roh. Pada makan kok dul. Corongan aja cek nyari. Me patoron corong nara dul. Beda remang. Tembeng aki. Duh, mata gena ke mat. Mun pas tembeng aki orang sadar kui apa? Kan sate larang bi pemerintah dul. Tau legang kui pengeras suara make adon. Oh, tayong ko dia. Yung mahayo ka. Yo. Jadi ada orang mat. Main apa ronto? Orang toki kinji dul. Patoron. Cek juga cuma kok kiai mirang. Titi juga aja, cek juga aja. Iya jitang masus. Maksud dul. Titi mah, susah gua. Mun masuk sanan rupi. Iya lah mayu. Apa yang laku, Cong? Matoron corongan kiai. Ada apa mi patorona? Cek orang cepon Pak Menteri menabi aden pakai corongan teh orang aki mak kiai. Ada apa iku? Ada apa mat? Aganggu cepon kiai. Kataretan sinun muslim. Jadi nak berisi non muslim. Sobung kiai. Mun saya terganggu bede kiai. Siapa sih terganggu? Kulit saya terganggu kiai. Ya berarti kaki si non muslim. Tak karuan, cek keruaden lekai perkara aki. Cek reng mun sak pasan saya dento sadon. Iya.